Umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe ibyiriwe bivugwa. Reka duhere mu Rwanda, hari inkuru ivuga ko imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko kuva muri Mutarama 2025 kugeza kwa 24 Mata 2026 Abanyarwanda barenga 8,000 bamaze gutahuka mu Rwanda bigobotoye ngo ya FDLR yari yarabafashwe bugwate muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imibare ya Minisiteri igaragaza ko kuva mu mwaka w'1994 kugeza 2025 hari hamaze gutaha Abanyarwanda miliyoni 3 zirenga baturutse mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibihana imbibi n'u Rwanda. Mu mwaka wa 2025 u Rwanda rwakiriye Abanyarwanda 6,000 batahutse bose baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kuva muri Mutarama 2026 Abanyarwanda barenga 2,153 aribo bari bamaze gutahuka, hatabariyemo abatashye uyu munsi. Abatashye ku itariki ya 24 Mata 2026 ni 317 barimo abagabo 15, abagore 76 n'abana 126. Bahasanze imodoka zibategereje kugira ngo bose bajyane mu nkambi ya Kijote mu karere ka Nyabihu banyuzwamo by'agateganyo. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzabonima Diogratias mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru yagaragaje ko abatashye ari imbaraga igihugu cyari cyarabuze cyungutse. Yanaboneyeho kwibutsa abatashye ko umutima wabo ukwiriye kuba mu Rwanda kandi mukwiye gushishikariza abasigaye gutaha bakaza gufatanya kubaka igihugu. Abatashye yabijeje ko igihugu kizafasha gusubizwa mu buzima busanzwe bafashwa by'ibanze, ari naho nabo bahawe umukoro wo kuzahita bajyana abana mu ishuri. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho uwatahutse arengeje imyaka 18 azahabwa amadolari 188, uri munsi yayo ahabwe amadolari 113, ndetse buri wese agenerwa ibyo kurya n'iby'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45. Mu nyemero twerekeza hanze y'u Rwanda, hari inkuru ivuga ko nibura abantu 518 bishwe mu mvururu zadutse mu gihe cy'amatora cyabereye muri Tanzania mu kwakira gushize, nk'uko byatangajwe kuwa kane na komisiyo yashyizweho na leta ishinzwe gukora iperereza. Ni igikorwa cya mbere cyeruye aho leta yemera ku mugaragaro ubukana bw'izo mvururu. Nubwo bimeze gutya, iyo komisiyo yashyizwe mu majwi abigaragambya ko aribo bateje ayo makimbirane, ibintu byarakaje abatavuga rumwe na leta bayishinja kubogama. Mu muhango wo gushyikiriza Samia Suluhu Hassan iyi raporo, umuyobozi wa komisiyo Mohamed Chade Othman yavuze ko umubare bigoye kuwumenya bitewe n'ingorane zabayeho mu kumenya neza abo bahitanywe n'izo mvururu. Ntiyigeze atangaza umwanzuro ku myitwarire y'inzego z'umutekano, ahubwo yasabye ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe iperereza ku byaha kugira ngo icukumbure ibyabaye kuri icyo gikorwa. Mohamed Chade yavuze ko komisiyo yari ifite ikimenyetso kidashidikanywaho bigaragaza ko izo mvururu zateguwe kandi zigaterwa inkunga n'abantu batoje, ariko ntiyigeze abatangaza amazina. Samia Suluhu Hassan yatangajwe nk'uwatsinze amatora ya perezida ku majwi agera hafi kuri 98%. Yavuze ko iyo myigaragambyo yari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwe kandi ko yatewe inkunga n'amahanga nubwo nta bimenyetso bitangazwa. Raporo ya komisiyo ntiyahise ishyirwa ahagaragara ku buryo buri muntu wese yayibona kandi ntiyigeze hamenyekana niba izashyirwa ku mugaragaro. Mu ijambo yavuze muri uwo muhango, Samia Suluhu Hassan yavuze ko iyo raporo ari umutungo wa perezida. Ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryamaganye imirimo ya komisiyo, yavuga ko leta ishinjwa gukoresha urugomo itakwikorera iperereza ubwayo. Munyemere dukomeza kuri inkuru ivuga yuko perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko Icyongereza kivugwa nabi muri Nigeria ku buryo adashobora kucyumva neza adafite undi muntu umusemurira. Ubwo uyu mukuru w'igihugu yaganiraga n'Abanyakenya baba mu Butaliyani tariki ya 20 Mata 2026 yavuze ko Icyongereza kivugwa neza mu gihugu cyabo gitandukanye cyane nuko bimeze muri Nigeria. Perezida Ruto yongeyeho ko Kenya ari kimwe mu bihugu bifite abahanga kandi kizakomeza gukarishya ubumenyi bwayo kugira ngo barusheho guhatana ku isoko ry'umurimo. Amagambo yarakaje bamwe mu Banyanigeria bagaragaje ko ari agasuzuguro kuvuga ko igihugu cyabyaye abahanga mu by'ubuvanganzo bw'Icyongereza kitavugamo Icyongereza cyiza. Sheikh Hussein wabaye senateri muri Nigeria yagaragaje ko
Wall Sayinka yegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu cyiciro cy'ubuvanganzo kubera igitabo yanditse cy'Icyongereza, kandi ko bagize abandi banditsi b'abahanga barimo Chinua Achebe na Chimamanda Ngozi Adichie. Umunyamakuru Hopewell uri mu bakunzwe cyane muri Nigeria yatangaje ko Icyongereza ari ururimi rukomoka mu bakoloni, bityo ko kukivuga neza atari igipimo cy'ubwenge, ubushobozi n'iterambere ry'igihugu. Nubwo abanya-Nigeria barakaye, abanya-Kenya bagaragaza ko urugamba rwatangijwe na Perezida Ahmed Bola Tinubu ubwo yavugaga ko Nigeria itazahajwe n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli nka Kenya. Mu nyemere dukomeza kuri inkuru ivuga ko abimukira bavanywe muri Amerika bakoherezwa muri Congo bari mu rungabanga, aho bamwe bavuga ko bifuza gusubira mu bihugu bavuyemo aho kuba ahantu batazi batanizeye hazaza habo. Abimukira bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'amasezerano yashyizwe mu mpande zombi. Amerika yohereza muri iki gihugu gituranye n'u Rwanda abimukira bayigezemo binyuranyije n'amategeko bakanarenga bagakora ibyaha bitandukanye. Bacumbikiye muri hoteli i Kinshasa nyuma y'urugendo rw'amasaha 27 bakoze baboshye amaboko n'amaguru. Gabriel w'imyaka 30 ukomoka muri Colombia yabwiye AFP ko atifuza kujya muri Congo kuko nta rurimi azi ndetse afite ubwoba kuva yahagera. Ntiyari azi ko yoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko yabimenye umunsi umwe mbere y'uko indege ihaguruka. Icyiciro cya mbere cy'abimukira cyakiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu y'icyumweru gishize. Kuva bagera muri Kongo, iri tsinda rya 15 bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo rivuga ko ririrwa mu nyubako iri hafi y'ikibuga cy'indege, ntabwo bemererwa kuva aho hantu bari. Polisi n'imodoka za gisirikare babiri hafi aho bicunze umutekano n'indi sosiyete yigenga ishinzwe umutekano. Bavuga ko bakigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahawe hafi $100 buri muntu wese, kandi ko batemerewe kugira ahantu basura. Gabriel yavuze ko bamwe muri bagenzi be bagejejwe muri Kongo barwaye. Bamwe muri aba bimukira ngo bahawe imiti, gusa Gabriel yavuze ko nta muganga wigeze ujya kubasuzuma. Reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga ko n'ubundi ihuriro rya FCM 23 ryatangaje ko ryatangiye guhugura abayobozi bo mu nzego zitandukanye kugira ngo bubake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izira ubugizi bwa nabi, amacakubiri no kunyereza umutungo. Mu cyiciro cya mbere cy'aya mahugurwa yahawe izina Uongozi Bora, AFCM 23 yahuye n'abayobozi 395 bo mu bice igenzura. Iki gikorwa cyabereye mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe kiri kuri teritwari ya Rutishuru. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka itangaje ko abayobozi bahuguriwe kwirinda imikorere mibi yo gusenya igihugu, guharanira kubana amahoro kw'abaturage no gushyiraho inzego zihamye. Umuhango wo gusoza iki cyiciro cy'amahugurwa witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye ba AFC barimo umugaba mukuru wa M23 General Maji Sultan Makenga ku itariki ya 23 Mata. Major General Makenga yasabye abahuguwe gushyira mu bikorwa inyigisho bahawe, agaragaza ko abayobozi bakiri bato ari bo nkingi y'urugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuyubaka ubundi bushya. FCM 23 igaragaza ko urugamba iri kurwana nirurangira ishaka kuzagira uruhare rukomeye mu miyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi bayo bakajya mu nzego za politike n'iz'umutekano. Ihuriro rihamya ko abanyamuryango n'abarwanyi bayo ari bo bafite ubushobozi bwo kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nshya itandukanye n'imaze imyaka myinshi yugarijwe n'umutekano muke, ubukene, amacakubiri ndetse n'ivangura. Mu yandi makuru, Donald Trump yatangaje ko Israel na Lebanon byumvikanye kongera igihe cy'agahenge kari hagati yabyo mu gihe cy'ibyumweru bitatu. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abahagarariye ibihugu byombi yabereye muri White House. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Trump yagize ati inama yagenze neza cyane. Yongeraho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukorana na Lebanon kugira ngo zifashe kurwanya Hezbollah. Trump yanavuze ko hashobora kuba inama izahuza Minisitiri w'Intebe wa Israel na Perezida wa Lebanon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo itariki yayo itaratangazwa. Ku itariki ya 16 Mata nibwo hari haremejwe agahenge k'iminsi 10 hagati y'impande zombi, kaburaga iminsi 2 ngo karangire. Ubu hagomba kumara ibyumweru bitatu. Biteganyijwe ko Israel igomba kugumana uburenganzira bwo gufata ingamba zose zo kwiganaho igihe cyari cyo cyose ku bitero byateguwe byerekeje cyangwa biri kuba. Bivuze ko mu gihe yabona ko isumbirijwe yemerewe kwirengera.
Lebanon nayo igomba gufata ingamba zifatika zo gukumira Hezbollah n'indi mitwe yitwaje intwaro itari ya leta ikayibuza gukora ibitero byabangamira Isiraheli. Abarebwa n'ayo masezerano bemera ko inzego z'umutekano za Lebanon arizo zifite inshingano zonyine zo kurinda umutekano w'iki gihugu. Isiraheli na Lebanon byasabwe na Amerika gukomeza kuba umuhuza w'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo byose bisigaye. Ibihugu byombi nta mubano wa diplomasi bifitanye, kandi mbere y'ibiganiro by'uku kwezi ibiganiro bya nyuma yabyo byo ku rwego rwo hejuru byari byarabihuje byabaye mu mwaka w'1993. Reka dukomereze ku nkuru ivuga yuko mu gihe habura iminsi mike ngo umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza agirire uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Amerika Donald Trump yanenze igikomangoma Harry wagarutse kuri politike ya Amerika muri Ukraine. Igikomangoma cya Sussex cyagiriye uruzinduko muri Ukraine ku wa 4/23 Mata, maze ageza ijambo ku bitabiriye inama yiga ku mutekano yabereye Kyiv. Yasabye ko ubuyobozi bwa Amerika bwakongera imbaraga mu bikorwa byo gufasha Ukraine cyo kwerekana ko ishobora kubahiriza amasezerano mpuzamahanga atari impuhwe ahubwo kubera uruhare rwayo rukomeye mu mutekano w'isi n'ituze. Trump yabajijwe n'abanyamakuru ku magambo ya Harry. Mu gusubiza yabanje kuyihunzaga avuga ku mugore we Meghan. Trump yakunze kwibasira Harry na Meghan. Umunsi umwe yigeze kuvuga ko Meghan ari umuntu udashobotse. Munyemere dusoze kuri iyi nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gufatira ibihano igihugu cya Espagne byo kuyikura mu muryango wa OTAN kubera kwinangira kwifasha mu ntambara ihanganyemo na Iran. Ibi byatangajwe n'umwe mu bayobozi ba Amerika wabwiye Reuters ko yabibonye mu butumwa bwa email ya Minisitiri w'Intambara bugaragaza ko iki gihugu gishobora gufatirwa ibihano ibihugu byanze kwifasha mu ntambara bahanganyemo na Iran. Ubutumwa bugaragaza ko Amerika yatangiye gukurikirana uburyo igihugu cy'Ubwongereza igenzura ibirwa bya Falkland biherereye mu majyepfo y'inyanja ya Atlantic. Ubwo butumwa burimo ingingo yerekana ko Amerika yarakariye ibihugu byanze kuyiha uburenganzira bwo gukoresha ibirindiro byayo muri ibyo bihugu kukurasa Iran. Umwe mu bayobozi ba OTAN yabajijwe niba bishoboka ko igihugu kimwe gishobora gukura ikindi muri uyu muryango. Yavuze ko bidashoboka. Perezida wa Amerika Donald Trump yakunze kumvikana nenga ibihugu byo mu muryango wa OTAN kubera ko byanze kohereza ubufasha igihugu cye mu kureba uburyo hafungurwa umuhoro wa Hormuz. Kuva Amerika na Israel byagaba ibitero kuri Iran kuva ku itariki ya 28 Gashyantare, Washington yari yizeye ubufasha bwabo mu Burayi cyane cyane ko ari inshuti. Ni nabwo yasabye Ubwongereza ko bafasha mu buryo butandukanye. Amerika ishaka gukoresha ibirindiro by'Ubwongereza ariko bubibamba. Ku rundi ruhande Espagne yimye uburenganzira Amerika bwo gukoresha ibirindiro by'ingabo byo mu bice bya Rota na Maroni kugira ngo igabe ibitero kuri Iran. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Amakuru dukomeje kubashimira ko mukurikira umunsi ku wundi. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.